sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ndabahaye ikaze cyane bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, tunabashimira ukuntu mudahengeshanya kudushigikira no kutuba hafi. Hama ndashimiye cyane abari baciyema kino kibanza, ndazi neza n'ijya mbere amaso yanyu ndabye. Ku mazina nitwa Nishime Aline, ndabahaye ikaze kubana natwe muri ino show ya 74. Hama sinza kutamba nirorera ndi kumwe n'abagenzanje b'abakobwa bamenyereye, reka ndabahaye ikaze mereye bafu bwanje. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, mudahengeshanya kudukwirikirana. Nama nababwiye minsi yose Imana Data wa twese iganza ibikorwa by'amaboko yanyu. Okay, urakoze cyane, reka twakire Prophet nawe aramutsa abakunzi. Imana iguhezagire, reka twakire Mr. Polo nawe yongere yakire abagiye kutumva amaso kuri mwanya. Murakoze cyane, ndabaramukije, ni Prote turakingiwe, Imana bahumugisha. Mr. Polo Mr. we. Okay, nanje niyakire nabwo niyakire ukundi, reka nongere nakire Mwizabera nawe abahekazi. Mahoro cyane kuko mwazumvise niwe bazabya Okay, tutibagiye umukobwa mwiza nawe yongera abaramutse. Ndabaramukije bakunzi bacu, kandi turabaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana, muze kudukurikirana, murakoze. Okay, urakoze cyane, reka rero tubandanye n'ino ndirimbo yo kuri uno munsi dukomezanya n'ino show ya Sebutani Trua. Imana ibane namwe. Sebutani 4 uhora bane namwe.
uyu ni wa mwanya mwiza twama tunezerewe. Iyi ni indirimbo ivuga ngo amatunda yarandyoheye. Araririmba aravuga ngo nishe mababa y'umukunzi wanje ateye ubwo nk'igitero c'ingabo. Reka dukomeze n'indirimbo. Umutima wanjye uranezerwa iyo nibutse imirimo yawe Mana, nkareba ibikorwa byawe byiza. Kera nkiri urusoro amaso yawe yarambonaga, wanteranirije mu nda ya mama ko nari mu mugambi wawe. Umutima wanjye uranezerwa iyo nibutse imirimo yawe Mana, nkareba ibikorwa byawe byiza. Ntera kugushima kera nkiri urusoro amaso yawe yarambona, wanteranirije mu nda ya mama kuko nari mu mugambi wawe. Sinzahwema kukuririmbira, sinzahwema kugutazira, sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe kuko wambereye byose. Sinzahwema kukuririmbira, sinzahwema kugutazira, sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe kuko wambereye byose. Reka nibarize gatoya uri hafi yanje Mr. Poro, ese nawe wohamya gute ko utazoteburira Imana n'umunsi n'umwe? jewe nshingiye ku byo imaze kunkorera, umwaku yarawukunkumuye jewe sinzahwema kuyitambira, kuyitazira no kuyiririmbira kuko imaze kunkorera ibintu byinshi vraiment. Je uvuze ngo iyo Mana dutandukanye ndayihebe, nofuma mpeba wewe nkayigumako. Okay, tudatinze reka dukomeze n'indirimbo. Nawe ahuri umve ko wishimye uhamya Imana yo kutazigera uyita cyangwa ngo yirengagize ukoresheje ibihamya by'ibitangaza gukorera. Uburyo wandenye mu maranye, uburyo butangaje, umutima wanjye wizi neza. Nanjye nzajya ndirimbira Imana iminsi yanjye nkiriho yose, kuko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi zabayo. Sinzahwema kukuririmbira, sinzahwema kugutazira, sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe kuko wambereye byose. Sinzahwema kukuririmbira, sinzahwema kugutazira, sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe kuko wambereye byose. Sinzahwema kukuririmbira, sinzahwema kugutazira, sinzahwema kuvuga ishimwe ryawe kuko wambereye byose. Sinzahwema kukuririmbira, sinzahwema. Nege gushimira Imana yawe ntuzudende bukigwe. Reka dukomeze no kuririmba umunezero w'Imana ubabeko. Kufunga kwangu, kuomboleza kwangu, ameniona.
nibarize Parfait eske mbega nimba mu gisoro batubwira ati ameniona ushobora gusigura ari benshi batumvikana gusa tuko tuvugira hano udusigurira ameniona ni kuvuga iki uravuga Yesu ameniona umva mu bisaba ko bavuga ngo Imana yambonye. wow okay reka tubaze Maîtresse Kaboro bavuze ngo asubuhi mchana Yesu ameniona ushobora kudusigurira aba yavuze gutya mu gitondo no mu ijoro mu gitondo none si cyo kimwe nabajije Maîtresse Kaboro wenyene nimundeke je nisigure babajije jewe muniache yavuze gutya mu gitondo no ku mugoroba no mu ijoro Imana irambona. asubuhi mchana Yesu ananiona asubuhi mchana muniyo nagitoye navuze gutya ku murango no mu ijoro Imana irambona. reka tugihe Mu gitondo no mu ijoro. none siko navuze okay reka ku murango no mu ijoro. Asubuhi ni mu gitondo. Mchana ni ku murango. Sawa mwalimu wangu. Ni mu ijoro sawa mwalimu wangu. Naho byakunaniye mwalimu. okay reka rero dushimira cyane abadukurikiranye n'abaza kubana natwe mu mwanya wose baza kwitera comment Imana bahezagire hama ndashimiye cyane kuri mikro ya mbere mwari kumwe na Nishime Aline reka rero sabe abo twateramanye basezere isho banabasezere namwe bye bye turabasezeye rwose mwakoze kudukurikirana. Bye ciao ciao twese icyarimwe ciao.